الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وفضل الجمعة على سائر الأيام، كما جاء في الأخبار أن الجمعة سيد الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موصلة إلى دار السلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، خصوصًا منهم على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى الأئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم بالتقوى الله عز وجل ونفسي أولا بتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. صدق رسول الله. أما بعد، barcha alemlerini, kişilerini ve cinlerini, barcha canlı hem cansız mahluklarını, köklerini ve jirlerini yoktan var kılıp, terbiyelep, nimetlendirip, rizıklandırıp duruşu Rabbimiz Allah'a barcha maqtov, ulug'lovlarimiz, shukr, rahmatlarimiz, hamd sanalarimiz erishib tursa edi. Va hamda ushbu dunyoda o'zining o'rnagida islom dinin, durust dinni, haq yo'lini, hidoyat yo'lini, tavfiq yo'lini, baxt yo'lini ko'rsatib qoldirgan, o'rgatib qoldirgan suyukli payg'ambarimiz, oxirgi payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga umid turlarimizdan chiqqan salovat shariflarimiz erishib tursa edi. Va hamda ushbu juma kunini ulug'lab, ushbu bino Alloh yurti masjidlarga jiyilishgan mu'min musulmon qardoshlarım, Allah subhanahu va taala har barchalarimizning ushbu dunyoda bandachilik bilan bilib ham bilmishcha qilgan zo'r ham kichik gunoh xatolarimizni, yolg'ishliklarimizni, kemchiliklarimizni o'zining keng mag'firati bilan yorliqasa g'afur qilsa edi. Alloh taolaning rahmatine erishib Firdavs jannatlarida da ko'rishirga nasiblardan bo'lsa edi. Ushbu bugungi juma bag'azida sizin bilan duo qilish turida so'rashib ketasim keladi. Kishi og'ir holda bo'lganda, o'zini o'zi o'rin topa olmaganda, qay vaqt o'zining munzorlarini kimga so'ylarga da bilmaydi. Lekin bu endi albatta Alloh taolaga iymon keltiruvchilar turida tug'il. Alloh taolaga iymon keltiruvchilar mu'min musulmon kişilere, mümin musulmon bandalar, Allah Teala'nın bandaları her bir işin Allah'a tapşırıp yaşayır. Ona rahat bulganda da amel ibadet kılar. Hem ağır vakitte da kullarını ko'tarib Rabbisine müracaat eder. Hayırlı neticesini Allah Teala'dan gene ümit eder. Hem ko'ngline tinchlik tapar. Günlerden bir günde bir mümin musulmon kardeşimizge zulümlük kılganlar, ana qarata adaletsizlik ko'rsatganlar, ana ranjitganlar. Şu vaqt tegi kardeşimiz 2 rakaat nafil namazı o'qiganda qo'llarini ko'tarib Alloh taolaga murojaat etgan. Hamida siyinib to'ya olmagan, ali yoriy mening buyuk Rabbim bor, ali yoriy Alloh taola meni shu yo'lga ko'ndirgan, menga to'g'ri yo'lni ko'rsatgan. Endigina ağır halatda bulsam da kullarımı ko'tarib, ya Rabbim deb Allah Teala'ga Rabbima müracaat ete alam deb şatlangan. Hamşundan da kardeşlerim, aziz Müslüman din kardeşlerim, Allah Subhanahu wa Taala o'zine müracaat etib, dua qilib, kerak yaroqlarini so'rovini yarata.
һәм бу изге гамәл булып исәпләнә. Гыйбадәт кылу булып санала. Чөнки без дуа кылган вакытта, Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать иткән вакытта, үзебезнең көчсезлегебезне, зәгыйфлегебезне һәм киресенчә Аллаһ Тәгаләнең бөеклеген, кодрәтле, улуг, бөек зат булуын таныйбыз. Һәм Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итеп, кирәк-яракларыбызны ихластан сорыйбыз. Һәм инде шушындый ихластан кылган, Аллаһ Тәгаләнең бөеклеген танып, бирәчәгенә өмет итеп кылынган изге дугага Аллаһ Тәгалә иншаллах шушы дуганы җавапсыз калдырмас биизниһи иншаллах. Хадистә әйтелә: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. Yani dürüstlükte sizin büyük Rabbiniz uyalışan, hem bu kulların küterip dua kılışının kulların boş kaldırıdan uyala deyip etken sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hamid Kur'an-ı Kerim'de de böyle bir ayet var. Bunun turunda Allah Subhanahu ve Teala ayette: Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صدق الله العظيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. Eğer de birer kulum benden Gabden benim turumda soruy turgan bulsa deyip aytar Rabbimiz فَإِنِّي قَرِيبٌ Dürüstlükte min qarib yani yakın. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ Mindən sorab, mina yalvarıp müracaat etüşünün duasına cevap kaytaran deyip aytar Allah Teala. Cevap veren deyip aytar. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي Mina da cevap veririz. وَلْيُؤْمِنُوا بِي Mina iman getiririz. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Belki siz doğru yoldan barışçılardan bulursunuz deyip aytar Rabbimiz Allah şaşı. El-Baqara suresinin 186. ayeti yanlışmasam. Indi dua turunda elbette ayetler de var, hadisler de bir hesap. Şu hadislerden tağın birisinde ayetiler: "El-du'a silahul mu'min." Yani dua ol müminin kuralı. Dua ol müminin kuralı. Şu kuralını biz indi kabul etip, şu kural bilen kullanırga, anı kullanışkandırmaska tırışsak idi. Hamid mene şu vağızında sizin bilen duanın kabulluğuna getirişi bir neçe sebeplerini de qarab gidesim kile. Duanın kabulluğuna getirişi bir neçe sebep. Birincisi indi elbette haramdan tıyılı. Bunun turunda sevgili Peygamberimiz özünün bir hadisinde bulay deyip ayta: ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Yani Peygamberimiz şunday bir kişini iske ala, şunday bir kişini zikir eder şu hadiste. Qaysısı seferde bular. Ol seferde bular. Anın şeşleri tuzanlanıp qatıp bitken bular. Ne için buna ihtibar etiler bu hadiste? Çünkü bile biz seferde buluşunun, yoluşunun duası kabul etiler. Şuna göre bu, şunday bir derecedeki kişi Allah Teala karşında şunday bir yoluşu degen derecege iyi bulgan kişi Allah Teala'ya yalvarıp dua kıla deyip aytiler şu hadiste. Peygamberimiz şu kişini iske aldı, zikir etti. Yamuddu yadayhi ila sema ul kulların kökke küterip ya Rabbi deyip aytti. Ve met'amuhu haramun lakin anın aşağını haram. Ve meşrabuhu haramun anın işkanı haram. Ve melbesuhu haramun anın giyimi de haram. Ve guzziye bil haram hem ul şuşa haram bilen tuklanılgan فَاَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ Nişik indi ama cevap kaytarılsın deyip aytiler şuşa hadiste. Menamda indi ihtibar etirge kerek
ризыгы да харам, эчкәне дә харам. Мисал өчен монда инде аңларга ярамый, эчкәне харам, ягъни ул аракы эчәр дип уйларга гына ярамый. Ягъни без беләбез, дөрес юл белән табылмаган мал ул харам була. Дөрес юл белән кәсеп ителмәгән мал, акча ул инде харам була. Һәм шушы харам акчага сатып алынган чәй дә, чәй булсын, су булсын, башка нәрсә булсын, ул да харам исәпләнә. Ягъни бөтен менә шушы кәсеп ителгәннәр дә харамга керә, әлбәттә аракылары, башкалары да харамга керә, тыелган ризыклар да харамга керә. Һәм шушы харам кәсеп ителгән акчага сатып алынган кием дә харам булып исәпләнә. Шуңа күрә монда киеме дә харам дип шушы хәдистә искә алына. Димәк, менә шушы хәдистән чыгып без инде әйтә алабыз, дуган кабул булуын теләгән кеше, дугасы кабул булуын теләгән кеше ул инде бик нык харамнан да тыелырга тырышырга тиеш. Икенче бер мөһим сәбәп ул да булса ашыкмау яки ашыктырмау. Моның турында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хәдисендә әйтте: "Юстаҗабу ли ахадикум ма лам я'җал, фаякул qad da'awtu fala aw falam yustajab li." Ягъни һәрберегезгә дуга кылучының һәрберсенә җавап кайтарылачак диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Әгәр дә ул ашыктырып, мин дуга кылдым, ләкин минем дугама җавап булмады дип әйтмәсә дип әйтте шушы хәдистә. Ягъни мондай да сүз бара, көн сайын өметеңне өзмичә. Бүген иртәгә әлбәттә булмас. Бүген сорадың да бүген үк әлбәттә күктән яумас. Ләкин шуңа да карамастан шушы хәдискә таянып без әйтергә, без шуны аңларга тиешбез. Өметеңне үзмичә дәвамлы рәвештә дуга кылсаң, көннәрдән бер көнне үзең дә көтмәгән җирдән теләгәнеңә ирешерсең иншааллаһу тәгалә. Һәм шуннан да күп кенә вакыт һәрбер кеше үзенең тормышыннан белә. Күп кенә вакыт шулай була. Сорыйсың. Бүген иртәгә юк. Мәсәлән, 16 яшьтән сорый башлыйсың, хәерле, изге, тәүфиклы, михрибанлы, шәфкатьле, матур булган, сине сөендерә торган хатын сорый башлыйсың мисал өчен. Әлбәттә 16 яшьтә гелмисең бит инде. Аннан соң көннәр үтә, менә син сораган хатынны Аллаһ Тәгалә сиңа насыйп итә. Бәлки сиңа 26 яшь, бәлки сиңа 25 яшь. Син 16 яшьтә сорый башладың, 25 яшьтә Аллаһ Тәгалә син сораган хатынны сиңа насыйп итте. Һәм үзең дә шаккатып куясың, гаҗәпләнеп куясың. Субханаллах дип әйтәсең. Шул хәтле менә мин сораганы насыйп булды дип сөенеп куясың. Һәм шулай балаларны сорарга кирәк. Аның дугалары да бар, пәйгамбәрләр кылган дугалары бар, беләбез. Аллаһумма җ'альни муқимас-салати ва мин зуррiyati раббана ва тaqabbal ду'a. Раббана һаб лана мин азваҗина ва зуррiyyatina qurrata a'yuni ваҗ'ална лил-муттақина имама дигән дугаларны беләбез. Ягъни минем күңелемә хуш килгән, күземне сөендерә торган, намаз, иман әһелләре булган, Аллаһ Тәгаләнең динен куәтләүче булган инде балалар, зуррият, ягъни потомок, буын, нәсел миңа насыйп ит дигән дугаларны беләбез. Менә шушы дугаларны кыласың да, әлхәмдүлилләһ, көннәрдән бер көнне Аллаһ Тәгалә сиңа насыйп итеп тә куя. Һәм шушы син сораганыңа гаҗәпләнеп, шушыны мин сорамаган идемме соң дип гаҗәпләнәсең. Шуннан да шулай була, күп кенә вакытта. Шуңа күрә ашыктыру әлбәттә ярамый. Ягъни дуга кабул булуның тагын бер мөһим сәбәбе ул да булса сабыр булу. Шушы сораганыңда сабырлык күрсәтү. Инде тагын бер мөһим бер сәбәп ул да булса әлбәттә ихласлык. Чөнки ихластан кылган гамәлләр генә һәм шул вакытта дуга гына кабул була. Инде Аллаһ Субханаһу Тәгалә һәрбашаларыбызга хәерле, ныклы иман, тәүфик, хидаят, истиқамат бирсә иде, туры юлдан саташтырмаса иде. Шушы дөньяда яшәгән вакытта Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыелып яшәргә сабырлыкларын, тәүфигын, михрибанын бирсә иде. Шушы дөньяда яшәгән вакытта җәмгыятькә файда китерүче кешеләрдән булып, Аллаһ Тәгаләнең динен куәтләүчеләрдән булып, кешеләргә, җәмгыятькә файда китерүчеләрдән булып яшәргә насыйплардан булса иде. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә бүгенгесе көндә
türlü ağırlıkta buluşularga hayırlı jеңилlikleri nasiplardan eylese idi. İmansızlarga iman, imanlılarga imanlıklığı, gailesi bulmaganlarga barların tabıp gaile kurup matur etip yaşaulary nasiplardan eylese idi. Balası bulmaganlarga izgi, tevfikli, mihirbanlı, şefkatli, sağ selamet matur balalar nasiplardan eylese idi. İlge künge tunuşluklar nasip etse idi. Hem de indi bugünkü günde türlü ağırlıkta buluşu mümin Müslüman kardeşlerimizge de hassatan indi bugünkü günde ol bizning Türkiye yaklarını bile biz şu kardeşlerimizge jеңillikleri nasiplardan eylese idi. İlge künge tunuşlukları nasiplardan eylese idi. Amin. Kılgan izgi dualarımız kabullardan bulsa idi. Allah Teala'nın seyikli bendeleri cümlesinden bulup dünya ve ahiret vakit saadetlerine, bayılıklarına, mulluklarına, nimetlerine, bereketlerine, iminliklerine, umuşlarına, bigirek de Allah Teala'nın rizalığına erişirge har başalarımızga da nasiplardan bulsaydı. Amin. Barakallahu lana ve lekum fil Kur'anil azim ve nefa'na ve iyyakum bil ayati ve zikril hakim innehu huvel gafurur rahim el cevadul kerim el aliyyul azim es semi'ud du'a. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزد لكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر لو كنتم تعلمون